Kitabu cha Maira mriango wa 11 mstari wa kwanza hadi wa fungahe hanamba kwa Bwana ndo nichimbiri rako mnadimadze bai kunambira bururuka hereka nyama kama hata mrimani maana atiririma navu hamaha madzai kami vitayari dzulu za nyugwe ili maafu mage atwa hachi kuno madzadzifitsa misinji ikinongwanongwa mwenye hachi andahendadze Bwana akahiza hekalure eri kihi cha Bwana cha kitawali kimlunguni analola na kuapimana damu Bwana anapimenye hachi na atiriri na anamena are umahenda ofujo andahenda atiriri manyererwe ni vula ya makala gamoho na baruti lupeho lwa dzoho lundakalando adhabu yao Bwana ni mwenye hachi anahenza mahendo ga hachi atu arimwengu mandawona uso wa kwako. Ni hayo tu.